na ase ekionga chinsebire chabono marogo bana inche Matilda Obaigwa kubaterana na Nyaboke Ven kora sensemo eria ye bimanyerere karansoike tonyare gukomanya hali akorekanire amaya na mabe kora ase chinsemo kora ase binyoro ime na boigo kora ase serikali enene. Mwancho murigire kero tuguchakie kiongano robotiro goichana emaragoba ya bono korwa ase kosomo busoko no mube bweparo yo nyara gokorekana ase chinsemo gosensemo ya Nyansira iyo gutoka ime ya Birongo county ya Kisii emaragoba ya bono oyoirera abanto babere bakagire gusiria magema bono bwigabanga bande gutigerwa chingoma chintindi ayaiga niga gokorekana magega yegari aina ye trailer iyo yarenge korwa chinsemo cha keroka hocha omoche obusongo gosiria oboroso nabo igoko yetuma epikipiki eyo yarenge gose ya abogoretie abantu batatu abo bono banyara kumnyokirwa gusa ekera bande banyara kumnyokirwa sichinya gitari na kiroli akwerera Maria Tanjari Shuchi Misai egari ya tume pikipiki go yarenge ne sibitia nene ne maate ya yese egari yari ko ibacha guchia egari yari ngo turera bamocha ne pikipiki yemo osinyuko goeba na bure kitabwat pikipiki ga yetuoma ogenda ne pikipiki yo orare romonto yo mo segenyera para inches jero bicho Misai Ubushingi murabure serikali igoro yepare. Epare yebe kupambusi ya kibata konya chigari cyagure gana mu mugondo kuana gachi igo chigo cha chiau chia sari chibanda. Babe kupambusi ege tribo kene kebe. Ewami. Bandera ba ko gendi chigari chinene tigabari gere ba cyari masere y'abantu bagende getribo kekingora. Daria karawate mesigo ni gako minyoka ne sibitie mbe kama ete na gochimate ne getirimbo keke beka gochikumira abantu. Noroboti ruguichania abamenyi bekenyoro gia chinje iyo gutoka imeye wadi ya Kiabonyoru ebunge ya Boravwe county ya Nyamira nigo bono bakenderete gutigara no bororo botindi magega y'abantu obane gusiria amagemabo asibanyarete kubwateraniwa ne liroba gusengoro yicho eyo barenge gukunya abuna abamenya bo bakorera na nigo batigarete no bukendo bonene aseba korera yakorekanete kuikira liroba elyo rikanyara kubabwaterania abo barenge kurema engoro yo muri kito fatiga Disemba atwariganirio roboti rosinjira ekobwatia ona batatu na barumba sirete amonolio mutangani so ntosirete aba murabane babere bara abayiboli beskurwe na babere bara abayiboli bansicha primary kurengana nabo banyoretugwa kwa ukoiga nigo bakwerera buna omonto oyo moritangani nigo asiretio bogima bwaye maega yogotubwa na maraba abwatse abo bande batatu abo batarenge abamo babo asabwo bari gukunya echo egyo batemete gosoa enkore egyo eryo bamurusia roro korendegesie kebe na barabwo riroba rikabanyokera egento keirerete na barabwo gosiria amagimabo alagate bandate kurusiro betro gite kabere nsemo nalia ke gabakirite libata kunya ko anyo gusukiriro bana bamuikere riro bari kama gusopuri kama kugwata ni gujime aba batatu aso etime wana batatu alagate bandate kurusigwa dirogite kara yaso ime Batimbaya turagete kubate kabwata mungwana bali kaleto mutu yo magoro yabutoiro mutu abande na barabo bati kalete babere na barabo yabwatire naro yabo butoire ji enda aba baso ete na baro bachete kugwero bagasira obugima bwaba nyaega misuko oyo nde yakoro kwa Dennis Kinanga no nde yakoro kwa Marita Mwinaria ekonda eyeiga nigo yabeire gegokorwa na bantu batano abwase bane babere bakominchoria amakweria yo igachinje ninkaga
Sukuru ero bali mo boito ga. Aye sukuru eye chicho mate ganji ale ngoro. Chingoro. Wana bangwana abaye kole maicho echi. Itokole garondo kwante na barabo ngababona chicho jiria gari asaria. Namokole maicho jiria asa tali asabe. Kante nga ya kiasu kete kuruanse marakini garongoli kele nje no manyane. Chicho jini maete gambuane. Chicho jiria bale metese jo ende igoro. Aiga nigo eamate naboigo abanyakinyora aba basabire serikali ebabwatesie ase emeroberio yokobaenia ababane ari gosabange barrio yabantaba ikere yabere bune nkoba naende yabeta ase institution ye chinche totware gento koroka mass service abantu abarusiguri tukeli mabara twa chinche abayibori barona abana basabiru bakaruwe misa okwanera engane yeiga gwetera senchira yesimi nigo oyo kabeiro mubunke obora bwo moskepen mumanyi ensemo yaye atuna abantu manyete kabisa ende yabeto bune gento kibukumya no tuliamo ande tobe amo akamagana yaele oigo pole na ende kobolia county ya Nyamira aye konyarekana tikiabantu babwato bomanyikise mogeto unabone gento bune ikegoro nange bayeta abantu begerete disaster management bakonya abantu abali babagete nande bagakora ibintu ebikomwo kugwe bikore byakorakana Inko reporter Getembe kuraiga se skuru yoboroso ya chinche yegotoka imeye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu e kaunti ya Nyamira Jeff Atgad Isemba Watimoke ase omolembe nane kero tugutigana na mangana yo yobororo nigo tukogenda ase ensemo y'omochengo ase parish ya Nyabururu diocese ya Kisii ase bono emisa yanyara gukorekana ya bene yokomochengira omobishop Joseph Mairura Okemwa oyo okochengira emyaka 30 noyomo yobokoriri buna omobishop naboigo nigo ase chinga kiecho nigo abadikoni bande batano nomo banyara kubekerwa amagoko ase bono aba ni bege Kristo banyara gwikirana roro negati yabo abara ibuna omulikito Tyson Manyara agotomanya abaseminari batano noyomo nigo babekerwa amaboko na gusabirwa bene nakoba abadikon amo no Bishop Joseph Mairura Okemwa worogongo rwa Kisii nyuma atara ababekera amaboko mu Bishop Joseph Mairura Okemwa na erera ake omodikon ningo asekelisia ya Katoliki na boigo egasia enereri. What diaconate is all about? The word deacon is derived from the Greek diakonos. The word diakonos yabangina, which means servant, waiting man, minister, or messenger. So you are going to be messengers, my dear friends. You are going to help the parish priest in his work, the bishop in his work. You are messengers. Clearly then the deacon is called to serve as a minister or a messenger at the call of a priest. They will be allowed to baptize, but to baptize with the permission of the parish priest. Because the parish priest is the custodian of sacraments in his parish. So he will give permission to his curate, to the deacon to do something like this. Especially marriages, it is actually the parish priest who should do them. But because there are many duties, you can delegate. So they will witness marriages, perform funerals and burial services outside Mass, distribute Holy Communion, preach the homily, and have an obligation to pray the divine office daily. Nigo ababekera amaboko na kubaganiria amaya asate abo modikon nigo akoire metenye tano nomo goseinse ye metenye yo elio oako amabuta oba omusasiroti. Basi Mungu aliyeanzisha ndani kazi hiyo njema mwenyewe aikamilishe. Amina. Transitory deacons are on their way to the second order of priesthood. After the canonical 6 months it is given, or less, 6 months or less, as the bishop would permit, I can reduce them. They will be ordained priests. Omo Bishop Mairura nigo airari baga gwakira Nyasaye mbuyamono ase okumurenda obukoreri we myaka 30 noyomo buna omo Bishop Ogusi. Te wakira Nyasaye buya ase ngenjanjorete ko umusasiroti korwa libo kanya ko etendigetai. Onye Yesu Kristo
ikera ai bol tuko cha sense ta bwate kende ga ai le tweso gweli gwe kyombe marange tali ngoro. You see, God works miracles. Very simple, but then He raises you up to do His work. That's what I've done for many years, 31 years, without wavering. Kuripotera Katembe kuri Nyahururu Parish, Kisii County, nje Wycliffe Tyson. na korwa ase omoyigo yo mwancho murigirire nigo omo county commissioner korwa Nyamira na boigo mwana siasa Kevin Arosa korwa Kitutu Chache South banyara usanga ebrengere byabo ase ensemeyo na boigo kobora buna nere bya abaipoli kubwaterana na babotani bechiseme na borkia elio kwane kibuna abana babo banyare konyora chiseme chengenjo sibabolirie abana banyare kolendwa ase chinga kichiga amangana mangi akendete kokolekana ase sector ye chiseme. Mimi kwa majina ni Benson Le Parmorijo. Nataka kusema shukrani kwa baba askofu kwa ile kazi nzuri ambayo amekuwa akifanya. Ametuongoza Diocese ya Kisii kwa hiyo miaka yote. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Najua kumekuwa na shida hiyo ya unrest katika shule zetu. Tumezungumza na wasimamizi wa shule hizo. Tumezungumza hata na wazazi na tunataka wazazi wote wajibike. Kulea watoto wako, mtoto wako ni jukumu lako kama mzazi. So please let us not abdicate in that role. Walimu watafunza, watafanya mentorship, lakini hawawezi kulea. Mshasikia wanasiasa ambao hawana matusi, mimi ndio number 1. Mimi ile kitu mimi nahubiri ni umoja, upendo na amani. Na hiyo ndio sisi tunataka katika Kisii kwetu na nchi yetu. Ningependa niseme sisi kama wazazi, vile bwana county commissioner amesema, sisi kama wazazi na wahimiza tafadhali tulee watoto wetu vizuri, tufanye vile tunaweza, hiyo mambo mengine tuachie Mwenyezi Mungu na walimu wao shuleni. Kwa hivyo watoto wanapofunga shule hivi karibuni, tafadhali na waomba muweze kuongelesha, waongoze watoto na njia ambaye ni ya guaranteed ni kanisa. Ya mwisho, kwa sababu nimesema mimi ni aspiring member of parliament. Mimi natoka Kitutu Chache South. Askofu, wewe ni mpigaji kura wa hapa. Sijui kama askofu anapiganga kura. Kwa hivyo Wakristo mwenzangu, siniombe tu kura ya askofu. na enchire mo yokoleta obosera omorembe obwanchani na boigo bomo asensemo ya gisiasa bosibo buchore bonene bu mwaka ogocha mwaka 2027 nigo bono mukonyi bo mugavana cross county ya Nyamira muske Dr. James Gesami na boigo nere oyokurige kirogo kyo bo governor engineer James Ekemoni na baraibande bono banyarire gusegeta siasa chokoleta amo egesaku kyo mugusi na nechinga kecho nigo bono banyarire kubore buna nere buya waka siasa chiranyare koleta ukwagacha na boigo ko randia osekuralia obwanchane muri keito Fatigad Gisemba no robotiro asenchira ekubwatia Chinga kechi amaberera ge siasa achakire kororekana ningo mokonyi bwo mugavana imeye county ya Nyamira Dr. James Gesami na boigo umuengineer James Kemoni okoria ubugavana bwa Nyamira baborire abana siasa kokeania amaberera manke age siasa na boigo bagikeirie ogotumeka abasaibo be erio baturubanie omorembe. We still have a long time to do politics. I know there are so many people here who want to be governors, they want to be senators, they want to be MPs. Tuliza boro kidogo. Ngobonire chikura gwetera enyumba ya Jubilee. Igotobeko bomo ndo twara binto byokora kurwania baraibande bona kwira na chitendi magokwane binte bingao. Kigeto kende ngoteba wacha tupatie viongozi wale wako wafanye kazi wamalize tamu yao. Ase engwana yaye ya gisiasa nigo omoske wortachanwa akwaneire oborai bwobugabana Nyamira egasi nigo tutagete tuyonchore na ndo tokore mirime wenerete abantu baminto titobaisokora ubugambia gosori omugako uri okugambaga iga gakuruse ito North Mugirango lakini oena aba North Mugirango na bakorera na aba West bakorera na bagetutu bakorera na abantu babora buna bakorera. So I have made a decision omuntu no yomugutoriense na inde bono iga omwako yogo incha na abasabire tonchorerie oborai elinde chichoro
nimboro king'ani kikirashi gokoreka kurwaro kogenderera. Ensemo yaye omoinjinia James Kimoni. Lakini kwa ugavana mumeona Nyamira vile imeenda haiendi sawa. Igendo kerororo like now tumeona kiongozi wetu tena ameitwa kwa Senate. Tuombe ule kiongozi akipata nafasi akipona afike pale kwa Senate to account the way our resources have been utilized during this development year. Ayonsi nigo akwanirwe asomoyega oyomo bwebirero ase kenyoro kya eronge bogichora ase James Gichana oyonero koriya oboseneta bwa Nyamira nere akwanire enchira oburai obuya para onchorerie Nyamira. Governor, the county assembly, deputy governor, na waziri bonsi ngokora bare gasia sobuamo mariugia tayo. Omuchandoro no yo Nyamira. Esigi gerororo omuntu webisama gekogenda nengoko. Oyondo kura kuchimoino igao yonde kagasene gutauria. Nyombo mongina no mogaka morwane omogaka moina babise bagoje basoke ne chinyini kuru suguri. Nyamira bono inga chisegi chirororo abantu bakuminyokani sana lakini bagwe pretend magaka iga basoka nigendo. Kinko reporter Getembe Kroiga Eronke eje gotoka emeye ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Njefa Tigad Gisemba. Mwancho muligerera sengane yo tokogenda asiriborio rierituko rite maragoba ya bono no igenete buna ogochamo kumugusie buna igisaku konyarekane no bwato kwigena asogochamo kumugusie buna igisaku nyara gusanga ekirengereri kya ogochiga se studio ase ribori rite maragoba ya bono ne no igenete ogochamo kumugusie buna igisaku abaraya bange bakwaniraye abange babiri bakoyatora kurwasemeyiga ona boigo no nyugwitira semitando na kurwasembeo no igenete ugochamo kumugusibu na igisaku toma ukwirana ile kwa wochiga ase studio witira se number 0716111177 toma ukwirana ile kwa wochiga ase studio witira se number 0716111177 ile tari awo chinse mochiri okurwa sorogongo rwa gusina ivo igo isiko ya gusio nyare gusanga na intwe igo okwigena kwa onkora ronga amaine ugochamo kumugusibu na igisaku konyarekane na ikero otogusuka kurwa sense mo yeli borio asio omokonyi bumurai bwekiama gya Jubilee Dr. Fredo Kengo Matiangi lituko ria rero lisabato iganyara gusanga na babwatani ve kanisa ya utawala satellite SDA yotoka ime yomochio Nairobi na chinga kecho nigobono anyara gusingirira buna nigo ari tayari kigima uchakwene kya buna awonyarire kubwatisia serikali irache gusubura iburache ili gukonya abakenya banyare konyora emirimo na bwigo bukoreri obuya niganyara gusanga na babwatani na bwigo operai obu barengenere ase kanisa eyo na bwigo nigo agikeria igati yabarai babire bakubwatoka chinkwana chiko gendera watana abakenya ase ikirenga kusase chinchera chigisaku. Sisi tuko tayari. Mheshimiwa Babu Owino aliniambia ni wasalimie. Mmepokea salamu yake? Asante sana. Na wale wengine wiki tumekuwa na wale viongozi wengine walinda mwananchi, Sifuna na wajumbe wale hata wale wa kwetu wakina Senator Onyonka na wengine. We are one team. We are facing one direction. Because we are interested in improving this country. Mutuombee tafadhali ili shetani azituingilie. Najua wale ndugu zetu wako kwa serikali nao wana maombi yao. Maombi yao ni kwamba tugawanyike. They pray every day that we quarrel, we disagree. They are the only people who pray for a quarrel. Najua watu wanaombea they pray that we don't agree. But I can see and I think what I am seeing in the conversations we are having, God will not fulfill prayers for quarrels. We have seen some things that are very interesting recently. I saw a cabinet minister talking about Kikuyus in the wake of the Olkalau elections and using language I can't even repeat, especially when I'm in church, in reference to a community in the country. Lakini unajua Biblia pia inatumia haya maneno. Tunasoma story ya wale wasichana watano wa wise na wengine watano walikuwa wajinga.
hao watano walikuwa wajinga ni kama huyo waziri. Kwa hivyo hata Biblia inasema unaweza kutumia hilo jina hapa. Very foolish, you know, because the leader has done profile communities. Tunaanza kusema hii shida iko kwa nchi yetu, eti wale kabila hii na ile kabila ingine. Kiongozi mjinga tu ndio anaongea namna hiyo, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nani? Sisi wote ni watoto wa Mungu. Na mambo ikifanyika haiwezi kuwa eti inafanyika kwa sababu huyu kabila yake iko namna hii ama kabila yake iko namna hii. We all must fight this thing, my brothers and sisters. We must fight this business of ethnic profiling. Tukianza kusema, and it doesn't matter where it comes from, whether it comes from those elements who are in government or those elements who are outside of government. Anytime you start profiling people, usema hii ni kabila hii ama hawa wako namna hii. Nase amangana yukubura ku morembe eme yense gusogoturubana kwemeyega au nigo Dr. Fred Matiang'i abwate ayaringe usanga na nomuno kubika kuburikwaye ase serikali yayo Muske William Ruto kwanekelia abakenya bonsi oburindi weisene. This is our only home on earth, and regardless of your political persuasion, you must approach that line. When country is more important than your passions, your feelings, your affiliations, and all that kind of thing. So it's very unfortunate, you know, what are we going to tell our young people? The insecurity in the country and the movement of goons, armed goons across the country, surely the government cannot say they do not know what is happening. And I say this authoritatively as a former Minister of Interior. The capacity of our country, the structures we have, are capable to bring about order and peace in the country, especially as we approach the campaign season. To have people marauding around with weapons, you know, threatening people, I would ask in the biblical language, who bewitched us as Kenyans? It's utter nonsense to interfere with the meetings in a democratic country. We are a multi-party democracy. You are free to go anywhere, have a meeting. Kwani, you know, when people go to, for example, in Machakos and have a meeting, are they carrying away those people? You can also go back to Machakos and tell them a different story if you want. But you know, this primitive thinking, which I think is espoused more by our leaders on the side of government, is intolerable. And you know, they need to be advised. You cannot hold on to power in that kind of manner. So let's face this thing. My request, and honestly, this is my one-line statement to His Excellency, our President and the security team. Act decisively and act responsibly on this matter of violence. Act decisively. I keep saying every day, I mean, no one knows about this more than me. I dealt with these things when I was a Minister for Interior. It's very easy to bring about peace and stability in this country and to be firm. We have to act courageously and firmly on these matters. You can't tell me that with the security capability we have, people are moving around the streets of this country with rungus and pangas and arrows and so on and so forth, and threatening people, disturbing meetings, stoning people. Those silly things should come to an end. And we have a government in place. Asengana yoko musira Dr. Fred Okengo Matiang'i museneta wa kaunti ya Nyamira Muske Okongo mugeni asensemo yae nigo agenderere kumwakera ekoko ase Muske Okongo akubule buna nerebuya mugusi gukwananirio gerimo anamuna suku musira Dr. Fred Matiang'i ayaganiga ko yakwana kuro ase kanisa ya Adventista ya Keginga iyo kutoka ime ward ya Nyansiongo ebunge ya Burabwe kaunti eyo ya Nyamira ende kanyara na asugumire Tuisire konyore ticket ya United Opposition. Kinu mogo nye kutongusa kuchimayo kurusawa tumogirango. Muta uwanja tojo inita Matiang'i ticket ya yere gente. Awa usimuanja na gente. Awa kire sentara mago. Kumo kore na usawa tumogirango taba mantua ende boro. Embe umbiye kukusa. Wana tiga toira namo. Tosivio muano li toire gente. Yosa wana gai. Awa tota gente hiyo. Mo visita wa bantu familia yao. Wa mindoto wa banta bangai. Standard ya bege tu alio lo ikalau. Omondo jala iwoto mire na William Ruto. Oromo chumbe. Moja kwa wewe ndio komo na naga tawanga yoko wewe sayuka. Standard ya serikali project ya Ruto okawa gas moja tawanga. Okawa matres kwa bege robi koro to. Kwa sibune kerebi kwa mero nebe
kwani okarao talia bantu na intwe inyo mota denga montore ese ruto aicha gato tenga okarao no wako ujigasi nditonya kuata chinko unawai tu rasi na nditora garuki unawai tu matresi na nditora garuki unawai tu mkoro na nditora garuki ndo wanje tojiko baguliwo nera aliyo molero unawai tu aliyo molero na nditora gariki ngora na wereyo wote na ndina abantu nabo okarao ingonde bwensi olese timu ya William Ruto kagocha mubangire bintu byose pi nande moinyoringa omonto rio karoro karabo korugere gasi na injo mongina nda korugera lentoki omonyi no rio to koroto ogotara buya na injo nda genya lentoki omonto rio to maturesi okorara buya na injo nda genya lentoki akini akapa kolira yo sipi ekura esa Dr. Fred okelo meja abantu 2000 amacha waikira ara waikira iyo ripoti nyere yo bakora antawe kana ende nawo wegere te yoski ne chipai pu komie se mogotaje yoski kia macha ngeyo ibo bado roje macha bas ono ndo jirende mwambwate si woma itegarongo mobodi Nairobi na liakoranga ninde nawa na hii iwole ebe simeke macha tara weko aike mejiala kerto ko weko mogaba ne se ne tama matenga magana to de vitalia yekene ko igura baini abana inchi abo ka bate birenge report eri yale to se ne tinge ke simankere mireke ginga amaja ka weko meji 2000 abana inchi boka bago kani nase ogocha mo buna egesa ku kyo mugusi no bwate okwigenda kuseno egene tamo buna ogocha mo kwegesa ku gose ogocha mo ku mugusi buna egesa ku ngonyare konyare kana libori rito emaragoba yabono kendera gusange kerengereri kyao ocheiga ase studio ne no igenete ogochamo ku mugusi buna egesaku nabo igohonye ku kana na sikie kerengereri kyao ekengencho nabo igonye ku goita buna omugusi nabakonyara gochamo unegesaku nabo igokorigeria mangana yoborai mangana agesiasa nebintu binde bingi buna egesaku gosubno monto yomo nabo konyara gusanga ekerengereri kyao onye ku goita ba sanga na siki nabo igo onye ku kana buna ogochamo ku mugusi tigo konyarekana nabo igo sanga ekerengereri kyao enambera sembio 07 16 11 11 77 tuma ujumbe yao kwa SMS gocha se nambe yo ekiroto genderete ne kionga chinsa ibire chavono muragubana inche Matilda Ovaigwa nyuranga kurwa sense mili yeve manyere nere veni nyaboke toko genda omutimo komoke toposa guske kiagra tukoirane na yanda mangi kurwa a sensemo ya siasa. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa se company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwa se company ao amajani kurwa se company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbamwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyuerange na magacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomu chobosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Karibu sana na ndio mwancho muligirira ogetembe TV. Kiroto gendete ne kionga chinse ibiriche wono maragoba ni gobono erombe ya linda mwananchi banyara kuikirana ase county ya Trans Nzoia lituko lya rero lituko lya Jumamosi. Kiro banyara guchakira chinse mo gusasu muchio Kitale na po gutarira chinse mo ime ye county yo. Bakura wono moseneta bwe county ya Nairobi Moske Edwin Sifuna, mugavana bwe county ya Siaya Moske James Orengo, mugavana bwe county yo ya Trans Nzoia Moske George Natembea egati ya baraibande abaseneta ababunge n'ababwatani bande berombe yalinda mwananchi ndigo banyara waka siasa yabo anamuno erengete goselia serikali ere abisi mapendeleo wizi wa kura ushuru mimi ndio Sifuna anataka kujua nyinyi ni kina nani. Nyinyi ni kina nani? Na hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Nataka mseme asikie. Boys Bridge mnasemaje? Amesikia kweli? Boys Bridge mnasemaje? Kasongo William Ruto anapiga vijana wetu risasi. Vijana wa Kenya wamesema Mheshimiwa Ruto hauwezi kutuua na ututawale bwana. Haiwezekani. Sina hatuachani. Hawa ndugu zetu wote umeona hapa wanatoka Kenya nzima. Lazima tutatembea pamoja. Kwa sababu tunataka kushinda hii kura, si ndio? Unajua nani ameninyang'anya hiyo vitu yote? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Na ndio maana sisi kama Linda Mwananchi tumesema hatutapambana na hawa nzige wadogo. Tunaendea ile nzige iko State House kule tu ili tuweze kusafisha nchi hii yetu. Ninyi wakina nani? Mimi nataka niseme leo, nimeanza zamani sana kuja hapa Kitale, nikija kuona Masinde Muliro. Nataka mjue hapa kati yenu Masinde Muliro yuko hapa leo hapa Boys Bridge. Kasongo alikuwa na tabia ya kumtusi Raila. Amemwita mchawi, amemwita mganga, mtu ya kutoa reli, akaiba kura ya Raila. Sasa shikeni Sifuna tumpeleke Kasongo nyumbani. Wangapi wamekubali tunampeleka yeye nyumbani? Hii safari ya Sifuna ilianza na mateso na kutesa Sifuna. Mimi ndio nikasema mkivukuza Sifuna hata mimi naenda. Si nilisema hivyo? Alafu mnaona kama Sifuna amepitia tabu, ula amepata uchungu zaidi ni huyo Sotsi. Mnaona walinitumia majambazi kule Kisumu waniue kwa sababu ya Sifuna. Mimi nataka kusema hivi, hii safari tumeanza, haturudi nyuma. Na mimi nataka kusema Mheshimiwa Babu, umesema hadi Sifuna aende kwa meza na wengine. Mimi nasema hivi, Sifuna ataenda kwa meza kama presidential candidate. Hata tuwezi kuwa na rais kwa sababu kura yetu ni ya kila mtu. Tuko pamoja wakati huu. Tuko pamoja wakati huu. Wacha niona mikono ya Sifuna. Wacha niona mikono ya Sifuna. Komando wapi? Anadili na Weta wapi? Mudavadi wapi? Nani tena? Ruto wapi? Magasia wote wapi? Alafu nitambue uwepo. Na gutigana na siasa eyo yokonyororo monogere bwa serikali Dr. Isaac Mwaura niganyarire gwakabia asichinga kiabire gakobera ase kirogekyo kagusanga na bobwatani na boigo na bariki bamangana maya rituko ria rero nigo anyara kwera buna ase egikanyare gukora imirimo nigo bono anyare koba gakora moncho rero kokorekana anamono chingaki ichi serikali ya William Ruto iyo yabirike wakwa magena chingaki ase chinde bono nigo arachigosoa asensemo yokurwanira obwene bwabali abamenye teno bolema ime anamuno wetera serikali ime yense ya Kenya. Nimefurahi sana kuwa msemaji mkuu wa serikali kwa muda uliopo, kuwa sauti rasmi ya serikali na kuzungumza ukweli wa mambo. Wakati mwingine kumekuwa na kukanganya mkubwa kwa sababu watu wanafikiri serikali haisemi ukweli. Ni kipindirii. Lakini hapa ni stori za jaba.
lakini sisi wenyewe tumejaribu kuhakikisha kwamba tunahadithia yale makuu ambayo serikali imeweza kufanya. Sio mwisho, ni kubadilisha taswira na sura, ndiposa tuweze kuendelea kuitumikia hii jamhuri katika nyadhifa nyingine tofauti tofauti. Kwangu mimi nimewahi kutumika katika nyanja tofauti. Nimechaguliwa ama nimeteuliwa kama mkuu wa afisi ya anuai ujumuishaji na haki za watu wenye ulemavu, diversity, inclusion and disability rights. Kisa na maana ni je, wakati tunapoachana, tunaachana kwa sababu ya kukosana, ama kama vile ambavyo Ken alivyoandika katika kitabu chake cha Siku Njema, kidumucho ni nini? Kidumucho ni mabadiliko, na ni muhali sana kuishi pasipo mabadiliko. Na wabariki, na wapenda, nasema asanteni. Mungu awe pamoja nanyi milele. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo. Mungu ibariki Kenya, Mungu ibariki OGS. Kogenda ase ensemo yobocheno ni kubono mwaziri bobocheno me yensi ya Kenya moske Aden Duale anyale kubatogia fanyekitari bali bechinka goseba bebinyoro bamanyekanete buna community health promoters ka ukona ase muyigo monene honyara kwariganwa ase kulwenene me muchio Nairobi moske Duale niga tebiribuna bakenya bange ni kubono bachire gukonyeka witira community health promoters abo babire bakubamanya egati ya marwire ali abantu babire bakomenya naro bata ayamanya sate biribuna babwatu kwigena ama tukari busyo ni kubono bukoreri burabe obya ase sekta yobocheno. Kama ni primary health care, hawa wabunge, I want to thank them, Your Excellency. Hawa ndo through you wameweka katika bajeti mwaka huu 19 billion ili mama Mkenya akienda hospitali yoyote level 3, level 2 atajifungua katika hazanati which is safe, secure and ethical. Before a doctor comes, before a clinician comes, before a specialist arrives, these are the people who have a daily, hourly, every minute contact with our citizens. Mimi nawapongeza sana kwa sababu wagonjwa wengi hawakujua wako na hypertension. Wagonjwa wengi manyumba zetu hawakuwa wanajua wako na diabetics. Wagonjwa wengi hawakujua that their weight was a problem. Nyinyi mulienda mkawaelimisha. So we are proud of you. You are our heroes in the health sector. Asengane yoyo muraivensi ya Kenya muske William Ruto na bwata yalinge ukwanira ase sekta eyoyo bocheno anana mono ase abarwali abo bamanyekanete buna community health promoters. Afya yetu jukumu letu, afya yetu, afya yetu, afya yetu jukumu letu. Through visionary leadership, strong collaboration between the national and county governments, and the dedication of our community health promoters, we have demonstrated that investing in community health is one of the most effective ways of improving health outcomes and accelerating our journey towards universal health coverage. Through UHC reforms and the strengthening of primary health care, we have deliberately shifted Kenya's healthcare model from one that treats illness to one that prevents it. From hospitals waiting for patients to promoters walking to households. From a system built around the sick to one built around the healthy. Community health promoters are the first point of contact between Kenyans and their health system. Long before a patient reaches a dispensary, a health center, or a hospital,
they meet you, health promoters, at their door, in the compound, and in their kitchen tables. Tumurigirana na sengane yo ya ba nyagitari abo bechinka kusikora sevinyoro bamanyekanete na community health promoters no to kolirike onga chinsa ibiri chaba no maragoba kulende nyorabuna tokwira na ase liborio rito emaragoba yabono nyari kuligiria ujumbe chao ase engana yo kwanero go chamo kumugusibu na egisaku no igenete hugo chamo kumugusibu na egisaku bali basangire kwiranire kwabo ochaiga gwetera sinambegera se kirore 0716 11 11 77 ujumbe cheno ndotenga ujumbe chigendete go chaiga asobonge na boigo oli otarigeti gotigara magiga sange kirengere kyaho kyagira ne kengencho se chinga kibune chiga oyoiga agoteba buna agotenga tinye geneti kabisa buna abagusi agotenga they don't vote as a block. David Mugaka kurakeroka Nyanturago agotebona umubiri village mwamatoke agotakurotsinse mochiri acha Nyanturago buna tabwati okwegena buna umugusi na nyarwaka ngwaka bali chikuro chabo ase yamo naboigo umugusi needs to come together as we approach elections by Thomas Aunga tatebeti nkuru arali lakini agotabona umugusi nabone tugo chamo asichinga kichiga ekero obocholi bogochi ogokorekana naboigo nere oyiga agotabuna kurwa magombo agotabana Isaac Buosinde lazima babe amo agotebanga egere basugume Dr. Fred Okengo Matiangi bosio agotanga mugusi lazima babe amo nalibaranyale kumosuguma Dr. Fred Okengo Matiangi noyegenete ogochamo kumugusi buna egesa kulibolirire asembyo tobasa gotigara magiga echa otenene agotabana kurwa emongario siri gakina kongo ase mugusi go chamo asengenchokera umuntu abwate amaganio aye na ebirengererio biaye agotebanga na kongusana kiro umuntu abwate okugane kwae napo igo ebirengererio biaye Gideon Oinga agotebana kurwanya bituno allocation ase obwenge abagusimbu yabale gotatiga oyo tantaine bweka agotebana abagusi mbuya bale otatiga oyo tantaine bweka timanyetinga oyo tantaine nori andake otarigo itaba obomo umugusibuna egesaku na egenete ogochamo kumugusibuna egesaku Elijah Makori nere agotebuna kurwa keranya cheki aseretaria Yesu nabo abagusiba gocha anabo bagochamo agotebuna mwanyakyamboki mbuya more okay amaiga atumirwe chu mwanyakyamboki nabo igo umbati fundi korwa bomukora misisita ere agotebanga yes abagusi nabo baguchamo buna egesaku somo gusi na bagukwana nelio gerimo buna egesaku nabo igo Mogoko Hilton kurwa ekona agotana bagusi mbakoba amo asiki gose whatever igo gotenga bagusi mbakoba amo pi oyiga gotena kene omugusi go chamo nabo tokonyara I support obomo ni Innocent Omariba the noise boy kurwa Nyakeri Marani Isambo village mbuya muna sana onderi from Metembe agoteba buna abagusimba be amo ekero abanyanda mwamu abasokie maiso marole ngabanyanda mwamu basokiwe maiso marole nalio mugusi arachamo Jason Mosigisi kurwa Gachuba ward agotebanga ni gotore amo hata ni gotore amo buna mugusi omugima ribaga bono mwanya getinge okay rotebirenga nigotoriamo okay Nemuel Omoreka kurwa Nyabiore yebono omugusi no mungaini erotebire omugusi no mungaini okay omugusi no mungaini kolinde nanyare gwancha gochamo buna egesaku abo no bolimo abana siasa beanchite mono akotebona kubwa mono buna abaigweterio giria Matiangi no batarerete mbarateba igoro yobomo okay akotebona irio giria Matiangi abange no batarerete mbarateba igoro yobomo abange babiri bakwigwekana gosense mu yabarai babiri bakwanira obomo bumugusi no bwato kwekena buna mbache amo buna egesaku funde wa radio Joshua Magencha agotabana enga motore umugusi negetinginya ekengaine esiro yeli toke agotabana keregetembe mbuya asemeremo yaino emiya mogo tokorera Nyasaya balinde botambe esiro yeli toke nyasiongo agotanga mbuya mono sana na bwigairana na ndolika ujumbe yaye wika kabire Naboigo ohiga gotebuna good evening I'm Lydia from Momobera Kenya Sub County agotebuna
Okay, okwanira omochando bwesigina agotebunga I like your station agotebunga otatiga bona yabirige kubutoka sembe igenganeyo ne ligererigwe bia mona sana Lydia Evans agotebana obo mone gento kia mana sana agotebunga 100% gochamo na butoko nyara Evans omariba kurwanya mataro farms 3 na boigo James Akamba nera agotebunga omugusita koyeria agotebana omugusita koyeria takoyera gete kemopi inche James Akama akotebanga yayo mugusita gochamo ekiagira nigo tokoba amase twaba nyabigoti bikongu totagete koimokereria igoro totagete obonene yagera twagwa. Okay, coming together as a community is not easy at a time when politics is at the peak. There has been changes for community to be coerced a time when politics is at minimum. Unfortunately, our political leaders are not together. Ikinekerengereria kemoiga otatika atabika subunwe Kenya muliro andagotanga chinga kiechiga ne chinkongu especially kero siasa igenderete gutindia kigima otatika tatebetinga ningo oyiga gotanga not possible because of selfishness, yani abantu babwatenda mwamu babwato bwinche na kikiragero mugusita chamo ujumbe ndochene chinyinge igongo onye ujumbe yaote wikagosomwa emoroko yawono ndasabu kwa bra David Nyakaka kurwa igena hitambe umugusigo ikatocha moto manye konyora ekira toke ase emeza naboigo oyiga gotandite kunyarekana pi aiga gusi abantu byanchite muno agotanga omubyare kurwa birongo abana siasa mbali nase bale aguta amakori nera gotanga kurwa ikoba matiangi bweka kurwa gusi ujumbe nechi nyinge nkagiretenga nondachi gukorera gabu. Okay. Kubolinga Arsenali ilinunua nani? Natamani Getembe iniambie, utaambiwa. Aboigo agotena sega Evans Momanyi enda mwamune nyinge kurwa agoteba kurwa chinse mochiricha nyamusi agoteba enda mwamune nyinge. Josephat Kiage kurwa mukomoni agotebanga si rahisi kuwa pamoja, yani si rahisi kwa nini? Anyway, mbia muno sana sebali mwensi mwasangire birengere bino ndoche chatkere chitageka kianda choka chinyare kuraga chinsa isa tuchabona muragoba mbia muno sana ikiagira kwa biro mwegeno na boigo gendete gwanja kuligiriria Getembe TV boigo ko yetegerera Getembe FM mbia muno sana nchenkuru Matilda Ovaigo kora sensemo yebimanyerere nyaboke ven na boigo nere Elvis bakubwaterana na matundira kora studio akabere okoletera chivichana Mario Gasenchira engekera no basaki boy baito bonsi bali bachangere kionga tukwiranira mbia muno na boigo obuteneneri obwa Getembe gendera utwara obuligererio bia na boigo emaragova engia. Ayomuremiri amangana maya nkaya